Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kamens ngat sports club kalara ya ka arlak tingka hadian bakala khori ka namla do hagalempong yale kai first mar phalengki knockout football tournament bala penya da ke FKJGP Nartiang area unit kani ka nam job kalawan urlong hadian bakala penlim no ya kanik football club da shigol lanon hagajing kon final kabala long hakashi phautarek urampang arhajar alpawar hanar tiang West Jaintia Hills district. Hakati kasngi layadon lang umentri katanat penroisor jong ka sarkar jela ubak snyau bhalang dhar bad ubalong ru MLA kathan kum ukongsan kumju ubak kit bok lang nong plang ubalong ru chief organizing secretary ke FKJGP Sengkme kum usimbut kongsan nangta uba evening santaran MDC Nongjingi ba Tuesday litam president FKJGP Jaintia Samla DSWar chief organizing secretary FKJGP Jaintia Kanik FC kabalawan baar kalayo silak tengka lembat ki trofi Yaka kusna man of the match lakur da Ustepansan Pale na Kanik FC bat kan nambes goalkeeper kalet cha urajat Paul Lengdo jong kamensngan Kam tamai kublai kerpang lagi gile hawa lagi tim guri cimentah kan ikat tournament itu sedang hadok kan kelimat kamada kelam ini ke hea yang wa yang melangui uma kitbok nong pelang uma lau chief organizing secretary juga FKJGP central body uma Tuesday litep uwini perlok wi maya bau di tim naslim bagi por Udah tu kok kam lagi bentar go per ki member yang keseng gue melang warok apa ni pendal gue miu kok berti PV gue represent nak district nak area unit nak central body udah ureu khlan ureu basyat yo khlan ubaket baba itu mau benar Henry la pensitam yu bak laban yu dau mau benar hakapor buket ikini mau benar ngaso ban ai kublai kerpang ya ke FKJGP ke belajiat ya kini ke benta bansa jingken mau bat bantai mat yang uni ureu krau jong kini ke than ke jong pi sikentian arkentian habidai bat kini ke football kini ke tournament kabalawan isim menta di live art ligi tim naki jaka ke baper ka jingile kai football lagi ni gisngi kamdai syu tangga jingile kai bangja Henry kalau dai ka pliangja na bataki khun samla ki badon sisa ban ket ban ba ban plek jinggot hiki kam gila kai na ka ban kenti na ya pendet pino pendet no penkut na ni closing ceremony ta ni tournament ni gesni yuluti warok pai ba de yang lut ku pai le janto ye kelam yongi de yang lut ku pai ye gini peliar ni mal kelam selami yang goyak kejam manen mani tau le le de ba ibu chong hini gon sulan Lapun lang sa mo di ate kauman. Tenan kaum from Muslim ni baga. Oro ipai ba ipolem cha di por. Wam kan oro di jani ipai ni games sura gele kate.